Olá, boa tarde. Hoje vamos continuar com saudações. Falando olá, como está você? Palavras assim nos vai aprender hoje em turco. Primeiro, quando nos falamos olá, nos fala merhaba, 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 merhaba. Hoş geldiniz. Bem-vindo. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Essa hoş palavra significa prazer também. Nos vai ver depois também essa hoş palavra. Hoş. Hoş geldiniz. Geldiniz. Hoş geldiniz. Bem-vindo. Hoş geldiniz. Se nos quer, precisamos falar sobre gramática. Geldiniz. Siz geldiniz. Na próxima vídeo vou falar sobre isso. Eu, você, ele, ela, elas. Assim nós vai falar sobre essas e vocês vão entender mais. Mas hoje vamos só aprender palavra básica, palavras. Hoş geldiniz. Bem-vindo. Günaydın. Bom dia. Günaydın. Bom dia. Günaydın. İyi, iyi, iyi akşamlar. 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 İyi akşamlar. Boa noite. İyi günler. Boa tarde. İyi günler. Boa tarde. Selam. Oi. Essa não formal. Então, oi também não formal. Selam. Selam. Oi. Ne haber? Como vai? Ne haber? Ne haber? Como vai? Ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber? Nasılsın? 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 Tudo bem? Nasılsın? O como está você? Como está você? Nasılsın? Como está você? Tudo bem? Nasılsın? 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 Mais memnun oldum. Nun, nun. Memnun oldum. Memnun oldum. Memnun oldum. Prazer em conhecê-lo. Memnun oldum. Memnun oldum. Memnun oldum. Memnun oldum. Eu sei, essa é difícil para pronunciar, por isso, e falando muito essas palavras, memnun oldum. Memnun oldum. Hoşça kal. Hoş. Você lembra essa palavra? Hoşça. Hoşça. Hoşça kal. Hoşça. Hoşça. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Tchau. Hoşça kal. Você poderia lembrar de tchau. Hoşça. Hoşça. Hoşça kal. Hoşça. Tchau. Kal. Kal. Hoşça kal. Aí. Görüşürüz. Até logo. Gö. Rü. Şürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.
Görüşürüz. Görüşürüz. Quando eu pronuncia essa letra, eu abrir minha boca para falar o, mas eu falo e depois outras e, 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 e. Görüşürüz. Görüşürüz. Até logo. Kendine iyi bak. Tanıma música. Kendine iyi bak. Ken, kendine. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Kendine, kendine iyi bak. Kendine, para você, você mesmo, kendine iyi, bom, iyi, bak, olha. Olha você melhor. Kendine iyi bak. Olha você bom. Kendine iyi bak, cuida-se. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Yarın, 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 görüşürüz. Yarın görüşürüz. Yarın görüşürüz. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Até amanhã. Yarın görüşürüz. İyi geceler. Boa noite. İyi geceler. Geceler. İyi geceler. Boa noite. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Até logo. Mesmo porque nós estamos dois vezes, porque nós antiga nós vai falando hoşça kal, mas agora nós falamos hoşça kalın para todo mundo, mais formal. Hoşça kalın. Hoşça kal. Hoşça kal para uma pessoa, ou não formal. Hoşça kal. Ou mais formal e para mais pessoal. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Lan significa mais pessoal. Nós vai ver sobre essas mais depois. Hoşça kalın. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Parabéns. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Parabéns. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Üzgünüm. 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 Sinto muito. Üzgünüm. Sinto muito. Üzgünüm. Üzgünüm. Teşekkür ederim. 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 Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Fácil. Rica ederim. De nada. Rica ederim. Rica ederim. Nos ler como R-I-C-A, rica, E-D-E-R-I-M, ederim. En turco nos escreve como nos ler. Yardımın için teşekkür ederim. Yardımın için teşekkür ederim.
Vamos a escribir cada palabra significa o qué. Yardımın için teşekkür ederim. Yardımın için teşekkür ederim. Yardımın seu ajudar, seu ajudar için por o pela. Teşekkür ederim. Obrigado. Então, seu ajudar por pela ou por pela, seu ajudar pela obrigado. Mas em português, obrigado pela seu ajudar. Obrigado pela ajudar. Ok, obrigado pela ajuda. Obrigado pela ajuda. Yardımın için teşekkür ederim. 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 Her şey için teşekkürler. Her şey için, her şey, tudo için, por, teşekkürler, obrigado. Her şey için teşekkürler. Obrigado por tudo. Affedersiniz. Affedersiniz. Af edersiniz. Affedersiniz. 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 Desculpa. Affedersiniz. Affedersiniz. Desculpa. Uma coisa eu queria colocar aqui. Affetmek. Affetmek. Essas palavras, mesmo assim, isso também significa affetmek. Perdoa. Então, perdoa alguém. Perdoa. Também, quando você está pensando, tem vezes nós falamos pardon também, sim? E essa parece perdoar. Quando você vê affetmek também, eh, quando nós traduzir, nós estamos pardon também temos. Perdoa a palavra está mais parece pardon, é por isso eu lembrei. Mas desculpa, pardon mesmo. Podemos falar pardon também. Nós também usar palavra pardon. Affedersiniz, se é mais fácil, nós poderia usar pardon. Também pardon. Affedersiniz, pardon. Pode usar dois. Qualquer você quer. E acho pardon mais fácil. Pardon. Affedersiniz. Então, iyi şanslar. Boa sorte. İyi. Şanslar. İyi şanslar. Hoşça kal. Arkadaşım. Hoşça kal. Arkadaşım. Ciao mio amico. Hoşça kal. Arkadaşım. Arkadaşım. Meu amigo. Arkadaşım. Meu amigo. Yolda. Dikkat. Et. Cuida-se na estrada. İyi yolculuklar. İyi yolculuklar. Boa viagem. İyi yolculuklar. Boa viagem. İyi yolculuklar. Boa viagem. Então, foi assim. Essas palavras, de novo, eu queria falar sobre meus aplicativos Sonlingo,
Roslingo, Roslingo, Ganesh, Ganesh, Lingo, ups, Ganesh, Lingo e Solingo. Esses dois aplicativos agora na Play Store pode baixar. Solingo para aprender português. Você, quando baixar, você vai ver, tem palavras em turco e em português. Tudo português, palavra tem voz, mas turco não tem, porque essa é para aprender português. Mas também ainda não chegou Güneş Lingo para aprender turco. Você poderia começar a baixar essa e quando eu colocar esse aplicativo já, quando já chegar, você vai ver Güneş Lingo também. Então, obrigado por tudo. Tchau. Até o próximo vídeo.